بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے نگائیں ہر کس اللہ و قیامت تے روچ سرا ایمان کاریت گڑا سیادیا بداریت. منی عزیز واجہاں برات گہاراں صلہ رحمی مانا ہمشنت گو رشتہ دارانی گوما نیکی و احسان کنگ سیاد و وارثانی گوما نزدیکی قائم کنگ اسیاد و وارث پتومات بباں یا برات و گہار یا عزیز و اقارب رشتہ دار درستانی گوما جوانی کنگ شرری کنگ آہانی گوما نیکی کنگ آہانی کمک کو مدد کنگ. پیغمبرہ فرمائند انصر اخاک ظالما او مظلوما و تبرات کمک کا بکاں آ مظلوم بو یا ظالم بو صحابہ انگوشت ظالم سیادے مچھوں کمک کا بکنے. پیغمبرہ فرمائیں آہیا چا ظلمہ بدارت چا زیادتیا بدارت تو ہمیں وڑا رشتہ دارانی گوما سیاد و وارثانی گوما نیکی کنگ آہانی گندک کنگ آہانی زیارت کنگ آہانی گوما گو پچھیں روحیہ ملاقات کنگ پرچک کے سیادی دارگ واجبیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید تہا فرمائے نگائیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. اے دور نہنت کہ شمارا مستری برسید شما زمین سرا پساد چست کنت و سیادی رگا بررت. ای ہما مردمند کہ اللہ لعنت کتگند عشق نہ کنند نیش کنند تو نگندند. ای آیتانی تہا زمین سرا پساد و کشت و خونے و سیادی رگ بررگ مکنت کا زمین سرا صلاح و صلہ رحمیے سرا زور دیگ بودتگ یعنی سیادانی وارثانی گو زبانا گو عملان گو مالانی گوما شرین و جوانین سلوک بیت سیادی دارگ جنت داخل بوگ سبب انت. یک صحابیت پیغمبر گورا گشتے منا ہنچیں عملے بگوش گوں کہ من جنتا بروان. پیغمبرہ گوشت کہ نماز بوان اور زکاة بدے اور سیادیہ بدار سیادی رگا مبر. ہمیں وڑا صلہ رحمی عمر و رزق کے تہا برکت مامبو کے سبب پیغمبر حدیثیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ. ہر کس لوٹت کے منی رزق کے عمر تہا برکت مام بھی گڑا صلہ رحمی بکاں. صلہ رحمی اللہ طاعتاں چیک طاعتی و محبت و دوستی ایک سبب سیادی دارگ مستریں عبادت تھانند کہ مردم تی رب گوما نزدیک بیت. بھلے پیغمبرہ فرمائیں لیس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. سیادی دارگ اے نہیں کہ مردم چیزیں دن تو آہی چیزیں دیے تی گوما وشان یکے تو آئی گوما وشانے آتی لوگا کیت تو آئی لوگا روے آتی چارگا کیت تو آئی چارگا روے نا بلکہ سیادی دارگ ہمشیں کہ آتی سرا ظلم کا تو آئی گوما عدل کنے تو آتی چارگا نیت تو آئی گوما چارگا روے آتی گوما بدی کن تو آئی گوما نیکی کنے آتی گندکا نکن تو آئی گندکا کنے آتی حالا نگی تو آئی حالا گرے آتر سلام ندن تو آئی سلام دیے وحدی کہ تو آئی گوما شرری و آتی گوما شرری کا ای بدلئی ای برابر یہ ای سیادی دارگ نہیں. ہمیں وڑا سیادی رگانی برو کے مردمانی بابتا وعید و عقاب و سزات کا ہما مردم کے ظلم کنند کشت و خون کنند وتی مات و پتانی گوما برات و گہارانی گوما قوم و راج گوما اللہ اشانی سرا لعنت کو تگ ای ہما مردمند کہ اشانی گوش حقا نیش کنند اور اشانی چم حقا میم نہ کنند. ہمیں وڑا سیادی رگ برگ چا بلاہیں گناہانند
پیغمبر حدیثیں لا يدخل الجنت قاطع رحم سیادی رگ برو کے مردم جنت داخل نویت. تو دعائیں کہ اللہ رب العالمین مارا و شمارا سیاد و وارثانی گومانی کی کنگ توفیق بدا. وما علینا الا البلاغ المبین.